dia nama leperu anak apota. Mau maga segan dia nama leperu. Napi tu matue macai lada ko ye ba rangkai anak apona. Madari maka dalam pone ni ku rang i ba rangkai apona maka he aja kasimu patak bero kan apoku. Atau tapi wicangnya apona macai lada nenena. He aja kasimu patak bero kan apoku. Inoko ya anata ya arge galece anata. Ya asang yolo fi macai bapakna ternyata yolo fi macai nenena. Maka he ba magero ye tu nene mapako ngero na paham meto maka sifat na mo pala to na nabita maraja kasih saya kuapona. Ya na tu nangkat kola na barasanji maka dah wawang ma kalabbi ampe na. Sorry mondri na kung Allah Ta'ala. Ite gare Raja Baraha. Mapune si ba angwang angkala kampon na pimpi to inagirang-kirang mo bitana Makkah. Maka mapad di ati Raja Baraha maka agama na masaro lebih akoro tanah Makkah na toli ang katawe yaro betul pada matoi tidi tori di pada ini mak bali bola yari di pada ini mak bali bola bahasana kairo ibu-ibu yari ibu-ibu misalnya madari itu kau kasih mau mak barobok mi marojo mi masanggara pepe maranguti syoli oli mana to mak bali bola mak depu-depungang agar makasih kau apa kor tapi kau madari itu kata mi taki madasi maka wah nak morojo mi cirukar to iris semua kau apa ke ya na ya asal sifat lasa hati binasa bagang kana ye si bakna mana Raja Baraha na punai kumapa ko mo dili na Deto kagak mako ko di de magaga di alhamdulillah itu satu. Kedua angwanganna akil-akilanganna Raja Baraha maagi na losi kuasa tanah Makkah jadi tak ada puangi kamar raja aja lalu kagak pada ini ro pada kurba tahu maka kela ko yasangi warang parang bangsana tanah pada ini mak bali bola pada ini mak bali dara aja kagak pada maka kela toliloi ceba ya mohon maaf selamat datang pun ya Pak. Oh Bapak. Jadi maparengaranga Pak. Aja lalu kagak maka kela kasih kota naiwe. Bangsana tanah sejakai tadampeng ka Pak. Iya ro kota maka kela kota nasi jakai nasa nabita. Iya ro ko mate ki tanah bitu susunna mo ngala tali bakal kalura ki kon lota. Manana la botan maka he metan itu to di masa saika. Dega agak salah-salah aku mutiwi ka agak lumah pengadilan maku keweng kan nih emak nih pada kantor nih emak nih kecani agar ibu ada ampangi kak maraja nah agama dari makur nasabak na kuasai ki hawa nafsu na pune siwa al-waham agar siwa al-waham nasa nabita cinta dunia takut mati si salah-salah kita bagangkan na makanya nabita iya ba nawad di malomo dalita nareko makasinya si sompung at pada taruh tahu agar iya ba nawad di malomo dalita ko makasinya si sompung at pada taruh tahu si salah-salah ni pada ini mak bali bola mak bali dara namo tadang pergi kamar raja olo lainnya na nurusuk misalnya kasifat desa iya harga baca mak iya situ mah tu akar-akar ngamu tu di losi yurusu padahal dena baso gigi aro tanah sejakai namo kabara desa ni wa manato namo cawain ni wa manato angkan dikasih Pak Babinsa pangkat timas kepala desa tak misalnya saraka ki maka daga angkat kuewe batasan tanata majaluk mobil namo kepala desa nak kada itu nah si aga si bakal si bakal si aga sana si bakal terima kasih ya terima kasih nah si bakal dan wadiki mapa koro
Ibu. Tegi kilalau. Tanah ko kita nana tay lemma. Yara yon remal lemma den risa makara buramoga yellau. Mate siki dana tak dampengi ka. Mate siki ilemma siki. Dena genna si jakka yon roy. Bangsa ku ba, dena genna si jakka yon roy. Kamane si dapan ka makara belle-belle mutus tas. Dena genna si jakka kecuali ku mo baleng-leng ngaku mula maka. Lebih si jakka. Ada ni bini ku bai. Dena genna si jakka. Memang iya itu nama lopo kati tak si laru-laru ni wajue jasa. Otomatis aku ibatiti dia nak kena si jaka kasih habis palang-palang masa ngamai sale-sale lino sedangkan ni taruh ngapasing ngeretawe dan disa makada agar rumah babolai apalagi kodek memang bukan meki batasek ke tinatai habis aja negara-negara makan megana na waramparamu aja negara-negara matandre na bangkamu misalnya engkana lo tapadangi tawe tapadangna to ditapandangin te padata rupa tau dena wedi iya matorre de iya matomati iya matomati iya matomangu iya matomatu kasiasi iya matomatu sogi palampalako bos ibu maka dena bitta ibu kako to si salah-salah na tu dena gara-gara dena to si wada ko memaga maka dena bitta la yadkhulul jannata qatiu dena tama suruga to ye papatunga si sompungan na padana rupa tau karo maka bunga Allah Ta'ala sendiri maka dah firman Allah duribadzillatu aina ma sukibu illa bihablim minallah wa hablim minan nas matunay agaro matunay ye ko matunay dena gagang keta matuna ki idi atanna pung Allah Ta'ala nareko salah sedina masolan asi sompungan ta gilori pung Allah Ta'ala iya rega asi sompungan ta pada tak rupa tau kar dena gang keta ko yolona pung Allah Ta'ala ko masolan ye dua idi tona de tomas sampajan idi tona makakella idi tona pasasang idi tona berdiati idi tona seriati idi tona makaddi idi tona masambung contoh Mbok Pak oh Pak ada pergi kamar raja weh bahaya lah ada tidutannya bahaya itu Raja Baraha binasa itu apakah lo kuasa tanah Mekah nah napa nak kena rate bakal sesena tanah Mekah deba na tama nak kesojo-sojo orang memang padu ngasilapa mina palutu nabi anu tai latona nabi ta Abdul Muttalib padu ngasilapa ba jadi padu aga nasaro awe mana kaji mapa kok aga abunga-bunga apakah saya kurang tidur atau apakah aga senang kalingan ni ajan mu cawe-cawe ka pedek lenya mah tu aga lu fau je nah kalingan oh mita kita cantik oh memang pak cantik mana metoki di makun raya alhamdulillah ya cantik apa bulu mata palsu ni palsu benda palsu uang palsu jamaah yang rahmat bo padu ngasilapa bawa tu na balutu latona nabita oh kan maka de loni je loi kuasa je tanah maka lo tomi ala kabar maka de Raja Baraha ko de ulle kuasa usulangi tapi latona nabi ta sabara napi tu ya rofat dongan nalatona nabi ta maka de ko babana kabar oh wakalla taala atama hole kuidi de gaga uleku sangadina ule tak manaf wang bola mafacik tak yehe patulut tak maku kue uran luang oh wakala ta'ala lepat nama wak dengan nalatok na nabi Abdul Muttalib tak kaputo ngapatul na pungala ta'ala kemek ko langi agar kemeng manuk-manuk ababil tiwi batu inilah yang diabadikan dalam surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil narate maka sesenge tanah Mekah Raja Baraha si bapa sukanna ye manu ena pesan ye batu malumpana ye batu ye maka mati-mati ngan Raja Baraha si bawa pasukanna jadi pada akar itu tuki di pada kurva tahu kamana engka tahu sakaruba to ditapadangi mamekko bawang sakaruba tagaw kang mamekko bawang
Pokoknya tapakatuna togi mamak ko bawang. Pokoknya toli mangala bawang akar tutuki bala. Jakam mana na palutu ipat dong silapan na pisang ki kupung Allah Ta'ala tabinasa. Magiro bukankah salah satu doa yang diijabah oleh Allah yaitu doa orang yang dizalimi. Karitu tuki. Toli girang-kira kakak nguari mulana kella ri tengana saburi vale capana kani Raja Baraha. Ye kongka macer si bana Raja Baraha ye to papole. Pamage na kosaki hawa na basu tangang kabatu elelo gambusukna. Nabasum solangi ko sereatim murranna. Memang? Ibu? Makai? Tambai? Leto hargana. Jamaah yang rahmati dan dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu? Dia jajah lalu kah? Terutama yang ridik makun raya. Maka senakana makun raya. Ama dari makun raya toli pengesilak kaina. Kadang ni masa loko nakala lopo mu tu mereka toba dekemu hamu ko pak iku sayang hamu ko pak binasa ko yana lino wabillahi taufiq wal hidayah. Bu alhamdulillah ya roh napi ro taung ajajingan na nabita napi tu maka dan nabita nigi tahu baca yewe koloi masu boleh bolana bismillahi tawakkaltu ala allahi la haula wala quwata illa billah tallu najaminga kipung Allah Ta'ala ya tosol nomor sidi najami pung Allah Ta'ala ibatu jula lenga ki jama-jamata dua najami pung Allah Ta'ala ya laki dale si gena ke untuk ini sekeluarga itu soy tiga najami pung Allah Ta'ala ibabeleki pole ri abalake aman kasih makan dah ustaz agur anak te kami je itu mubalak tu cocok ni madari matu anak te kae sesak daripada ini tomatuai Buti temonro madari ko tolong mandre ya lu memang baca doa maka dia anak-anak bicu papa ndak baca doa malas kuliah bapak masa nggak baca doa contoh Bu itu lo itu tuh mirip pak bacane roto nakane nanreve balawo asena ko meaga ko mai lo mirip sisar cedek bawang Jamakan rebalawe bekange ula curilla si bayaro nakanage ro anu mafute mana ngagana ko mana iena he dibaca he nasang Imam Nawawi kotolo tamari galutta bismillah masya Allah la quwata illa billah angka tu kolan surah Al-Kahfi tapi dengan catatan apunai sifatna nabita agar sifatna nabita mata andre kasih sayang de nama japperu aja mu boloi api galamponna balawoe aja mustarongi balawoe aja mu boloi oli galamponna balawoe aja mu tunui api galamponna balawoe wandi jaji mustarongi balawoe mu bolo yoli galamponna balawoe we kam ako sarak mana ki kumakuro modelik naro wandi jaji mate 500 balawo tapi tate do wenewe rapak paleno balawoe sisap 500 akan apa balawoe maka da balawoe cik batongan na yaro pura kitu na bolo labat du misalna natunu ki labat du misalna sarusuto matu ko subui asena labat du latu galunna lamarama misalna silengat tu ko makasolangi balo si bamakan re ko makasolangi balawe papade tu ki goncing ya sewe napa natalaga ki ko wirin na petau. Siapa yang menyayangi dia akan disayangi. Karepe ini pun Allah Ta'ala. Ko carana ko to mas sampaja, pura ni mas sampaja. Iaka do bala lima meloni ko pun Allah Ta'ala.
Maka de Aisyah benena nabita. Ia ro balik kotombela do nariaka do balik limata rumah kometor balik alim lebina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nari tepu tak telu asana pun Allah Taala kan 99 tu asmaul husna. Ya, ternyata masiri pun Allah Taala nareko nafaka de nafaka jajangi atarna. Ya natu nakar pun Allah Taala udah uni astajib lakum elau ko koya walako narate waktu si cocok ni kung fayakun terjadilah maka dan terjadilah alhamdulillah. Ya naro Pak tabawal li subaraka khusus Pak galungi Pak masih matu tu nyawe di mi taki maka dewe ustaz mahute mana buana kasih aseku sabarak ki insyaallah angkamo tu matu sewa waktu tapak decak wadi jaji maku ke mahute buana seta insyaallah sabaraki insyaallah nauji ki funga Allah Taala komo tu matu sewa waktu talu fe ma atu itu mahute tapa maka daki aku asangan na funga Allah Taala katawongan ni hapale alhamdulillah yang penting ya roh abela ya sange sifa akil-akilang angwang pendiati seriati lasaati hasa ya sange hasa ya roh de namanya amo papena dinamita te komadecing na pabahayaan itu sifat hasa namun tama suruga ya demperto mesu itu khusus tahun ajajingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua ajajingan alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanna fodo pada yalamana kidale toto lauki umroh kode tole umroh haji plus naga akar ki amin abe bu tidak ada yang tidak bisa kalau Allah mau ya buriolo mak macara matarawe madari mo ba ya ro pasti dekana riolo romai ta 20 sabuli na pasti dekana boleh ko masih riolo romai tau siage ro tapi masih bisa store tune di Bambeni waktu itu 20.000 rupiah waktu itu kan masih waktu itu masih abutur agak-agak terjangkau ya rumah kemeja jadi ya apa unia kata nabono mana kasih ulai to menre umroh waktu itu tapi magamanihan ang kanggota dewa moli ka ko sengkang ya aseng Haji Risma ya ruwet wero nelloy KTP ku pura mana ba dakwah nello KTP ku kakakku nasa loka penreki umroh habe alhamdulillah mung ngaji Allahu akbar cara tapi ya lo ku joka angka sedih wakata ni cek delada ni negana kasih una wadawai mana ro aga na kolenyak kak misalnya winrangi duina anggota aku ya ruwet kode usala 5 juta resedi kode usala magamani haulat tu komek doria magi na mapara sa ditapang kama bici angka wacina lo melih tapa samana sa dia kama bici makadahe iko to biasa macara mangi makadahe iko anu minran mu pakai berarti dia tu mu mampu terpaksa kasih dewa balancang ya iya meniro di kuro cedero iya naro mengaliang kode usala cilla kalingan ni jana dia bakat apa yang ngarang indok tak yang ngarang amore-more tak yang ngarang yoro murengke kasih no silla pesepeleng ya pesepeleng kebetulan narabi mobi di erodi pribadi kuro wangaliang ataro ulawa cicing si bawa ataro dui maka dah kasih iya nama tu pakai lo mak tapi maga mani hau rewa malakai mani haya ruhu jiwa abe daerah tu seding alaiku fau bo jadi agaro yuji sikit kuro aku sih mau ki ini tuh di macara mangi makada ya tu ya senge jodoh rahasia na Allah Taala
Kalau sudah tiada baru terasa. Pedih Pak. Alhamdulillah. Ya begitulah. Kai di macam-macam kalau rekai kalau naga mata harus metomi ta'aruf. Kemudian berhasil nak kasih alhamdulillah boleh ke umur tahun 2017 silam yang lalu kalau saya tidak salah waktu itu. Jadi aja tabaturan nembuk, tidak ada yang tidak bisa. Iya sih karena kato ni motor matul macarama letu lo tak belawa tu lo bega oh macane loku. Motor matu ni sama tu Ustaz Jamal reporterna televisi Republik Indonesia. Coba belawa jam agak sana isru pada puda punga mama gimai kasih ulai to kasih meli auto untuk DP auto aku sangana mungala taala magi na tapan ala bama auto anggota dewato apa Haji Rusdi masa karena genan ni si tahu telung asal am luka ko de usale ya langar auto si tahu ni ubaki we maku ke macan ni mak dakwah pura di watumpu ka wa galango kan no mabake-bake ni jamaah alhamdulillah. Jadi yaitu bawa bu sifatna Nabi tak tapunai hilmangnya makini nawa ye konanu kita we na cerita ja kita na tunai kita sabaraki pupu pak garuewe senno anu ri garuewe innallaha ma'as sabirin ya pungala taala si bawe to sabar aku ki pungala taala mapesandre tidak ada yang tidak bisa kalau Allah mau tanah bola pada ya lamana kidale loki bu umroh loki haji kemudian ya robola aja jingan Nabi takro angka tu korona la perpustakaan ni tahu makuk wewe masih warna putih itu pembimbita biasa jelaskan ero dan memang saya pernah baca koro maka dekat magi na la perpustakaan ni tahu maka na sayaro na sayaketora kaman ang kajamaah lengi si kedona kojo kasikuro kon isengi jadi koma aja sengaja aku tanabani maka tegiaro perpustakaan kwewe tujuh na sekitaran Masjidil Haram kora jalo kada yana aku itu monro bola aja jingan na ale malabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya waktu aja jingan na Nabi ta maka de lato na Nabi ta Abdul Muttalib na padang yang morena Nabi ta maka dapat depung apa banoi tanah Mekah loi pak jetanga asam malabina Nabi ta ikokon itu mapakwe tak dampang ika si kira-kira makwe ikoko makwe Nabi tae pola tokna nenena tanya tu cule-cule jadi itu ini tomato letuk maku kue to ibakoro anak jadi tanah tu cule-cule mana meto boleh ko watuna latokna Nabi ta aga baraka kena ikoko mi maku anak hati dengan hati de nama leperu anak apota mau maga segan ada nama leperu napi tu macai ladak ko ye bak rangkai anak apona madari maka dalam ponene ku rang bak rangkai apona maka aja kasih mata bero kan apoku atau tapi wicangnya pona macai ladak nenena aja kasih mata bero kan apoku inoko ya anata ya arge galece anata ya sang yolo fi macai bapakna ternyata yolo fi macai nenena maka bak magero ye tu nene mapako ngero na paham meto maka sifat namo pala tok na nabita maraja kasih saya kuapona ya na tu nangkat kola na barasanji maka dah wawang ma kalabbi ampe na bu bu napi tu kita jangan anak pokoknya tato ya tutu ala bahacara mama gimana diamalkan mak kama toto ulo mato jangan ada bagan seto jangan aja kan ya mau jalok je macarama kita tolong apa ngewang bo iya na tu kita aja apa ya pura matoka itu aja baraka nih napi tu berapa sengaki ya ridi anak-anakku pak mega anak-anakku nak baja sangat dia matan repadi sangamu nak aja lalu mu babusu mu patasekai dua ewe pajajiamu atina dua pajajiata aja nak mau matan repadi sangamu nak maka agatonya to matu ewe dena sesuai syariat agama Islam na bego cocok ni nak engka cara yang baik pakai dengan cara yang ma'ruf nak
cara yang baik. Ibu? Tadi tato jamu na tadi? Ambok na? Oh ade, oh bahasa itu jatuh. Ibu? Itu aja, angkat tu barakan, guys. Ya tu materiolo, ya ro elokelo na sanre itu ko agama. Na pala riba doang, na to jangan anak. Ako patolo liba isapiang. Iba sigale ro liba Ye kota na pala bakal kuburi sila, aju colok kuburi sila ya Allah cak kenapa masih sambu. Itu aja. Makelo la foto matua. La baco mi kurenua, la baco mi kurenua, ren-rengari decengi Allah kualongi-longi ini nawa sabarae ini nawa sabara ilolo negari decing Allah to sabara ide to materiolo mapahang napila leto jangan na apona na pak guru memang ni sabara serekwa mengimama na iko na bitak maraja sabara bicu-bicukan nam itu nana pada mato nana makong Ye kojoke masigi taru ni da silalu togin magatogi taru ni silalu aba ega nama masigi fura wonro lepaya de to ban nangka kumatangaki masam paja yaruna na silalu nge joka ko yorona bu imat cengari makan agamu bego bu imat memang palinga tu kibace ko babana ako itu sida pena babana tetong ko de na maju soroi ya sisa suju gina de mana to suju ako sangan na pungala taala. Nah itu di jamaah aja sama segak kuan anak angkat tungan meto je tu matua bah. Dengan lo mak berjamaah anak-anak meto mina tajo tega si lari si tapana bapi pak. Palam-pala aku bala amana mate ko natapa gora na makada alhamdulillah mate macam sopa contoh anu sapa contoh makanya Ustaz agak tu je komani na naisi lalu berarti dia tengarangi kisah Nabi tak asa pura tu Nabi tak matengangi masam paja matengangi sujud tu neta apa boleh pon hasa use matu maton cekonya meta tu napa toko boleh ko sujud na makanya sahabat Nabi tak meta ada maka makanya Nabi tak nasa walorangi masa napa dina anak-anak. Ibu? Alhamdulillah. Maku kue anak-anak maga. Malah ada gak si salah anak-anak riolo si maku kue. Oh malah ada. Ni kan apa mulai? Oh makna. Maga memang ni nasabak de nagaga loto jangi lo sompo ya anak-anak to listrik manina baking. Jadi barakan terongnya letek tolik toyo mewah na rempe ni HP ambok na indok na Ibu engkau makan Ustaz modern ni maku kue cocok ni modern nana laki akal pungala tala pikiran dan mereka aku balik koto jali istri tapi sompo matoi gesa matoi Ito sini mau pakai ngaton itu jalan listrik. Nah pemelinga bana Hong Kong. Mana sutoy nagatatoy. Contoh. Ibu alhamdulillah. Jadi biasa-biasa nganam itu nana. Jadi kalau lo masih gien nana tapak biasa. Eko si kolewe. Pako ibu Kalau kita madece nganata desa tu gaga guru jangan. Igala cey anak nata ko guru aja tama cey maga di riolo ye ki gala cey ki ko guru agama ta na to lis ma pisang itambai ngami itambai ngami kada pura matoko ko sta si tala pura riolo pagalingking
Maka damaki bawang asu idi anana eriolo romai iladangi timutta akkole yolona da poe. Nene tak na tu tapam mewai ki nale ro gemmat na kasih kapan no tubo kai ro gemmat na nanunga ki kasike we. Eriolo. Maku kue abe. Sakaruba ni nabututui. Malah napa tarung kuang aga. Gurun na gara-gara gala cemi no komi pakko bani bu bo. Iya tu sikole onro mak barakat tu. Onro anu deni risan nak gangkangi irisan. Masa ngame menyama jama-jaman itu guru oh pakko bani bu Iya ko macaiki gala ce anata macaiki inoko anata pakko bani bu Pataton ni sekolah sendiri. Kalian Pataton ni sekolah sendiri. Idito nama Pak Guru matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, Quran hadis, fikih, SKI, akidah akhlak, bahasa Arab. Insyaallah kau nang kamu sinti jangan kau. Sedangkan nasi di mata pelajaran ya Pak Guru nasa mata lo sinting. Melo paramisi lo teme na lenyak mata rui mede. Ma Pak Guru kita lima tindro. Yang parang itu lima bedak. Contoh. Ibu di? Bangsa ko sikolata alhamdulillah. Kedua, ini yang terakhir karena sudah lo ni sijang. Kedua, bangsa ni rota sida kengenge, tadampoi ka. Bangsa namana ya tak sida kengenge, sokota bepata telota ye mana tu matu mewaiki satu. Kotolo masarang kosarana alusukna tubuta barakana sida katolita sida kengenge malemma ilepe. Dia nama susah. Kedua, aku sih matu pada masar si jaka mani boleh kule matana soe liwa anda sarasangin. Engka to turu pusatna ta lemak gang kau tu gang ka bebua gang ka kalepa rapa-rapa para to malemak igore Nabi Adam. Ya Adam, ello tulunga ki kubung Allah Taala liwa manya anda sarasangin. Maka Nabi Adam, pekogi carana loki wello tulungi iya pura to tappa salah sicem. Igore ale malabina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam suron Allah Taala terpujin Allah Taala ello tulunga ki kasih kubung Allah Taala liwa manyanda sarasane makare Nabi tak sedi mani bawah pada wad di mewaiko agar ro iya nari tu pasti dekam iya ro batako ta sumbangange pangaliwai pangali gola, pangali kopi, pangali bare, tak sumbangan misalnya ko si kolewe, na andre kasi guru-guruna, si bawa mana ya ro anak-anak guruna, dena lo salamana tubuh. Bayangkan, uai mapako bawangnya ya naro bicu neinu guruna misalnya. Na luru mancaji dara mancaji juku kuatak kalena namo teman ni anata tapi to di mapa guru mo biye namo tana ko sikola ke pura mapa guru ke tetetoki lolonga abaraka ke aja tamereke bansane ro tasumbang ibu agaro sanda bata aku agaro ya ro sumbanga mak depunge na jama ya ro lapangange ro dale sebagainya. Ye mana ro ya so pasti dak kamane ya ro Mario marenu bape na dinna ananae na buri tane na bitta maka suron Allah Taala kegewe amala kami na masar lebih maka na bitta amala kami na masar lebih to mulengengi pata Mario renwe rilal na watakalena padana ro patau pega ro ya Rasulullah iya na tu sidak kaiwe mega tu rubana sidakka jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Iya soko telo tiwi nama sige de gaga sia-sia. Kamana ni apalana taja kiko suruga. Tapi kode mas sampaja tame suruga soko musibana sumanukmu de gaga punana. Tadi memang asa pak asa bagon cini terima sini na papele cenga ya nari tu sampayange manca jilaleng ya dampengi dosa-dosa ta kubung Allah Taala selama deto ni pada kubung Allah Taala sampayange inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ni sampayange na pebele ki buare anu mape janjae barakan itu sampaya tu dibegau koto mate
Fakutana lalaki buruk malamma ribali ko makutana malaikat makada marabbuka ni ko puamu baraka na yaro sampaja to dibego malamma ribali makada Allahu Rabbi kung Allah Ta'ala puaku makutana maduana malaikat mana nabiyuka ni ga nabimu baraka na ya ceri ampe malabina nabita ritujunna maka siya lori pung Allah Ta'ala si bawa ampe malabina nabita ripadana rubatau malamma ribali makada Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutana matalunna ma imamuka ni ga imammu baraka na to dibaca Qurange ya malkang akurange malamma ribali makada Al-Qur'anul Karim makade malekae atinrono pada tinrona botim parwewe muruntui onro kami nama lebih sesemu iya naretu onro iliyin alhamdulillah iya narwala si parengarangar na iwatun pak barakai kung Allah Ta'ala mamagi-magi padang kamanaki tama kategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah ibego ena perintah kung Allah Ta'ala nan niya ininirwi adina pesang kami kung Allah Ta'ala nato pada angkal lolong riasangi asalama karilino lebih faris sorimon ringna kung Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin. Paling terakhir welawi ko panitia kamana angka doko lo talanga yo lo jauh bo meman nih upo meman nih ajana na iya malopoy abangkaro wita burasa na bajabu iya na rumudokoran na wan remoto ko lang aja na mega cukup 5 na burasa depa abe wah sengi yolo ka yolo bi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan sebelumnya saya meminta maaf kepada Bapak Camat tidak bisa membersamai karena saya mau menuju ke Kabupaten Baru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.